Welkom by ons video oor sperdatums vir salarisadministrasie. Ons sal die belangrike tydlyne ondersoek waaraan salarisadministrateurs moet voldoen. Versekering van tydige werknemersbetalings en nakoming van beide statutêre en organisatoriese vereistes. Loonadministrateurs balanseer statutêre sperdatums wat deur regeringsliggame gelas word en organisatoriese sperdatums wat intern is. Hierdie sperdatums is noodsaaklik om nakoming te handhaaf en akkurate en tydige loonverwerking te verseker. Interne salarisverwerkingsdatums vereis administrateurs om werknemerure in te samel en te verifieer, aftrekkings te bereken en betaalstaatdata te finaliseer. Dit verseker akkurate loonverspreiding en laat tyd toe vir interne hersiening en goedkeuring voor die betaaldatum. Wetlike sperdatums in Suid-Afrika sluit in M201 indienings teen die 7de van elke maand, verklarings en M501 versoenings. Hierdie sperdatums verseker voldoening aan arbeidswette en belastingregulasies wat boetes voorkom. Die M501 tussentydse en jaarlikse versoeningsverklarings moet onderskeidelik in Oktober en Mei ingedien word. Werkgewers moet paaie, stil, eif en eti versoen en belastingsertifikate aan werknemers uitreik na indiening. Werkplekvaardigheidsplanne en jaarlikse opleidingsverslae moet teen 30 April by die betrokke SETA ingedien word. Uit opgawe van verdienste moet teen 31 Maart ingedien word. Verslagdoening oor inkomste van die vorige jaar. Verslae oor billike indiensneming en inkomsteverskilstate moet teen 15 Januarie aanlyn ingedien word. Handmatige indienings moet teen die eerste werksdag van Oktober voltooi wees aan die Departement van Arbeid. Salarisadministrateurs bestuur sperdatums vir aftrekkings soos gesondheidsorg en aftreebydraes. Hierdie moet korrek toegepas word in elke betaalperiode met tydige betalings aan voordeelverskaffers om boetes te vermy. Interne sperdatums verseker ononderbroke werknemersvoordele terwyl eksterne sperdatums dekkingsprobleme voorkom. Akkurate administrasie van hierdie sperdatums is van kardinale belang vir die handhawing van werknemerstevredenheid en nakoming. Dit is noodsaaklik om statutêre sperdatums na te kom vir die nakoming van regeringsregulasies soos belastingopgawes en regulatoriese indienings. Organisatoriese sperdatums help om interne akkuraatheid en doeltreffendheid van salarisse te handhaaf. Dit is van kritieke belang om die onderskeid tussen statutêre en organisatoriese sperdatums te verstaan. Nakoming van beide tipes voorkom strawwe, handhaaf werknemerstevredenheid en verseker naatlose loonbewerkings. Dankie dat jy ons video gekyk het oor sperdatums vir salarisbestuur. Deur hierdie tydlyne na te kom, speel salarisadministrateurs 'n sleutelrol om nakoming en gladde betaalstaatbedrywighede te verseker.